ada kam ke batang ya pha Khasi Author Society nen kasi kala Pynlong ya ke Lympung Writers Conclave dan ke Lympung ke Nongthoh kot Khasi ha so tham auditorium kumshi benta man rakhe ke jan jatiya gaurav divas hakate ke jingelang la Pynlong ke jingmir jigmut ke pabnia alor ka phang ka bawat ke jinglong tunrai jong ki Khasi ya kan ke jingelang la Pynlong kumshi benta ban rakhe bet burami ke jingno sinyang bekodor jong ki jat ban riu lom jong kari India khamtam haka jingya kun lat lu jong ka jai ban riu haba keren hang tigisngi uba Frederick Roy kharkungor laong ba ka de ka sien ka baning kong bala rakhe ka jan jatiya gaurav divas ban buram ka jingno sinyang jong ki jai ban riu lom lo programa kerega Nongthoh kita likely ki elmo land language lineage gitu mereka core identity jong jai mendu jungi Khasi jentia kerega makabalai kerega language land lineage and language ika programa bangin concentrate bangin pilih jumut ini mengila bangin penerus pak in pen pensa ya ka tin ya ka literature jungi